Hai Lamsogo Joto Kokborok Technical and Job Alert YouTube channel. Tinin video ni bising te ang phone na TET-I TET-II bahai ke apply khine. Norok full video nai di tai kaham ke apply khide kuno bulong yazat. Direct norok link reject tongo link o click khekang ke norok mai ke face open nai ban norok kuno Chrome browser thangoi ne trb.gov.in ni pano search khaine mano. Description link reject tongo direct link o click khai narok direct my face open khai narok my face phai mano my ke page open ong khai narok nai di tola tongo apply online nai di yellow color khai tong nai di aro click khai di nai di apply online o click khai mat pore nai di new user registration tongo left side to right side to login hine ke new user registration gangkai jara nutun obosono TET-I ba TET-II apply khine borok ke new user registration nutun registration khaina na nangnai name riwi email id riwi te mobile number alternative mobile number tongkha mobile number te date of birth jongoi riwi 90 password rok snamoi register khaina na nangnai abon pore register khaiman pore yang of haitesa login ma khaifinai inga jara agino login khaijak bagino apply khaijak agi apply khaijak na tabo utese apply khane brok direct ro user id email id অথবা registration number click khai password click khai password riwi te verification code rimani pore login riwi rok login khaiman jemon mobile be khajang nai jura angan password rikha tai email abon pore nai tabo ro verification code tong verification code ro masine verification code nai verification code type khebe mani pore nai diyo verification code same ekdom je tong mona ke same kit khai di abon pore login ri di login riman pore nai di norong je agini password abon norok change khaina den phulugo change khaina ke change so click khai di change khai ang ke direct mo thang di ama hai option rok nai di onek somoy phunu gyang nai tamni hingi norok mobile no nai di desktop site khaina desktop site khai ang mai ke option phunu gyang nai desktop site khaiman pore nai di T-TET paper 1 left side to right side to nai di T-TET paper 2 yang apply online nai di last online application 22 tarik yang nai di paper 2 bo same ke last payment date ka 25 tarik last payment date ongkha 25 tarik application fee general ni bagoi 300 SC/ST ni tai physical handicap ni bagoi 200 tabo TET-I apply khine ke yango left side TET-II ka yango ge TET-I TET-II apply khine kaini na apply bo khaimano ge chung puila TET-I ni phunung je ang TET-I ni apply khai same nongnai TET-II ni bo te kaisa na nang apply khai phunung nai rok same o kaisa apply khaimano nai duita no mai ke same ke apply khai di tabung nai di TET-I ni apply online no click khai di abon pore nai di TET-I to chung saimano tam khaina nang 12 50% mark oke plus DLED abon pore ko 45% mark plus DLED nai 50% DLED norong nai di ke jara norong ni je qualification norong je education qualification au maths khaina rok select khai di saboni bumahai qualification me mili ba jara graduation broke nai di last tongo graduation with at least 50% marks and bachelor education jara B.Ed khaijak tai graduation ongjak borokaro click khai di ge qualification 1 nai jaboni pore qualification 1 o tongo senior secondary jara se 12 pass apply khaijak ge borom ke direct 12 pass ni tabung nai jero senior secondary mane 12 ni chung apply ma khaina ro name of board ong kenarong ni je board ridi jemon Tripura University name of institution okay norong ni school ni mung ridi ro apore year of passing norok bo year 12 pass ong aburidi ridi aboni pore nai di norong ni college nong school rok rimani pore check CGPU click khaimani pore direct percentage khaimani rok total marks borimano marks obtain borimano total marks kan rok 5 ta subject 12 boto total marks 500 ongnai obtain marks ngen rok busuk marok kha 500 ni bising abong nai percentage norok direct percentage rimano
norok percentage busuk manka abono norok na onujai norok rimano percentage ribekhang percentage name of qualification 2 same name of qualification 2 bahai nongnai name of aro ke graduation ni jara graduation borok ke name norok ro graduation ke jara 12 pass by apply khene ke borok ni direct tam phainai direct norok ni uro ang B.Ed apply khema jaga norok ni jara 12 pass by apply khene ke D.Led ni option tongnai norok D.Led bo jaga khai bini institution marinai tei year of passing marinai tei university marinai tabuk same name of qualification 2 name of board ro tamungnai graduation norok ni Tripura University name of institution norok ni college ni mung year of passing norok bo somoyo college pass ongkha abo nidi norok ni college ni mung rok ribai mani pore norok tesaro check CGPO click khaine norok direct percentage tesa rimano ba norok total marks of 10 buri mano abon pore marks percentage buri mano norok tabung naidi qualification 3 name of qualification 3 naidi name of qualification 3 hingke chung naidi bachelor of education jara B.Ed khene B.Ed hingke jara D.Led khene ke norok duita qualification no phainai puila angkha norok 12 ni abon pore angkha norok ni D.Led ni jara D.Led khene ke norok B.Ed ni jaga D.Led phainai hingke naidi whether passing norok jara pass appearing jara tabuk bo pori tongkha norok B.Ed paisugya kho ba third semester amai rogo ba D.Led khene rogo amai rok tar tam khane norok appearing rinai jara pass khaijak B.Ed pass ongjak borok ro pass rinai abon pore norok bo year of pass ongkha year of passing norok bo somoyo B.Ed pass ongkha abo rinai nidi year of passing ribekha year of passing ribai pore tamo name of board ba university norok je jaga D.Led khai norok ni D.Led ni university marinai abon pore name of institution norok bo college D.Led khaika ba B.Ed khaika abo norok ni college ni mung origina nangnai the address of institution tongnai di address of institution ongkha norok ni college ni address সম্ভবত বেশিরভাগ তো B.Ed খাইনাই তো কলকাতা বেশি খাইনাই tongo D.Led bo motamoti kolkata no hingke norok ni o kolkata ni bo jaga norok ni college ni address jaga kisa address ridi abon pore naidi masuk type khaiman rok phununglia video log na abon logai nang type khaiman asuk phununglia whether government institution or yes ridi nang institution of government din sungo NCTE ba RCI ro yes ridi abon pore norok check ridi abon pore norok busuk percentage mankha norok ni B.Ed khaifro abo ridi ba D.Led khaifro jara D.Led ba apply khane ke to D.Led ifru busuk percentage mankha abo ridi abo riman pore naidi norok ni highest education busuk jara senior secondary 12 jara pore jakhe graduation jara B.A pass ni graduation ridi jara MA khaijak ke post graduation ba bin bising ke abo ridi angro graduation rinai jang apply khemena o candidate graduation jora abon bagangro graduation ni rikha tabung naidiro second language choose tabugro naidi second language choose oro bujina nago norok second language bobono tonnai bengali no tonnai kokborok no tonnai jara norok bobono hamjak asa khayo joton kokborok tonmano je kokborok rina musungni rok angro kokborok toninai te abon pore submit dinai so wait kiri net slow tabung naidi ang already apply khaikanai di abon tabung naidi edit application kaisa option tongnai di finalize application tongo yangke TET-II ni ga finalize application no click heman pore tabuk nung jotoni ni thik de tong oro nai nebedi joto thik no aboni pore finalize click khaike finalize songsinai direct norok check khaina di norok thik de tong finalize khaimani pore nai di tabuk make payment tabuk ngai payment khaina make payment bhai ke khaini chung payment ke make payment no click khaine make payment no click heman pore tang nai di ro pay hini tong option pay o click khaidi pay o click heman pore nai di norok jodi se debit card bai khene ke khaimano other debit card bai bo khaimano internet banking khaimano UPI khaimano joton se sohosungna UPI ro khedi UPI khaimano pore make payment no click khedi
make payment click hemani pore already norongni je UPI tawgoro make payment click hedi anai di proceed tawgoro proceed to click heman pore nadi uro norongni UPI suidi di Paytm bekhane keno Paytm hawine norong UPI bahai oro UPI ridi UPI riman pore make payment di make payment click hege direct norongni Paytm apps thangnai thangene একদম মোবাইল ni screen ba singono sokpairene norongni je UPI be mane transfer khainani ba rang rohnan make payment khainani gang make payment nasuk video full funuglia norok jodi se video full nango hungke ang agini kisam video tongo abo o video ni description ri tonne norok abono video no naine tabuk ang back thangnai te kaisa norok bono bahike print khainai print khaitoni mana norokbono norok print khaitoni kangke tamongnai norogro payment khaiman pore print khaina di print khainai norok je kono computer dukana thangoi print khainai man norok acknowledgement rok babo payment khaiman rok oro payment successful phunugya ko ang payment khaian no just maike payment khaidi hine ang phunugri kha TET-II jara apply khainai TET-II same no ang TET-II ni apply khemana su phunuglia oro apply online tongo nedi oro click khainai apply online o click kheman pore nai oro same eligibility criteria TET-II to graduation nango nai oro onek option tongo oro bobo norongni option by mili graduation at least 50% marks 2 number option o click khedi aboni pore nai name of qualification 1 aro senior secondary mane 12 ni same je taising TET-I no saman hai same joto te kono phunungna nangia je TET-I no apply khimani amai khin TET-II bo apply khedi ham bai ke print khaina ke nai debo ap norong successful ongke norong payment rok successful ongke nai di obo to te kaisa ni obo STG tini sang norong phunugo payment receive ni tongo payment receive click kai norong payment khaiman receive no bo print khaiton mano ba download khaiton mano print acknowledgement tongo print acknowledgement no click khaioi norok abono download khaiton mano download khaiman pore norong je kono computer dugano thangoi norok abono print khaiton mano hambai asuno